Evo ovako, imaš neko po kafani doktora Pate, koji je tamo zajedno sa još 18 ljudi nekim malim crcem. To je to. Kod naši novine. Hvala. Sad sam molio kolegu Barića da ponovi priču. Imam na Copacabani, čini mi se doktora Poletikosu, ne znam mu ime, to me prezime, i on je tamo s nekim crcima. Sad izmolio je ovaj koji se sudjelovali i sve ovdje ponovo čujemo priču koju je trebalo kolega Barić pričati. Priča se zove Panto Pletikos. Ovako, glasi. U čekaonici Doma zdravlja u Copacabani sjedi 18 ljudi. Na vratima sobe ispred koje sjedi najviše ljudi piše: Dr. Panto Pletikosa, psihijatar, medicinska sestra Pavica Marić, u čekaonici sjedi general u civilu, čovjek u crnim cipelama, bijela žena s malim trogodišnjim crnčićem, žena s uvijačama u kosi, nekoliko djevojaka i mladića te čovjek s velikim nosom. Odjednom se hodnikom začuje oštar zvuk ubrzanih koraka i u čekaonicu ulazi zgodna 40-godišnjakinja, a zatim za njom kaska debeljuškast, ali namošten čovjek. Žena šmrca. Ulaze u ordinaciju bez pucanja. Izvana se čuje zvuk automobila i šum vjetra. Jesen je. General u civilu upravo je glasno zakašljao kad se jednom od mladića u čekonici učinilo kako je čuo pucanje. Crvenokosa 40-godišnjakinja bijesno izlazi iz ordinacije. Za njom trči doktor Pletikosa držeći se za glavu. Mali crnčić je zaplakao. Koliko se informacija u biti izgubilo tijekom? Vidimo, rekli smo da je prednost verbalne komunikacije, govorne komunikacije, feedback, ali vidimo ovdje očiti nedostatak da se puno toga zaboravi ili se krivo interpretira. Tako da je, osim, znači verbalna komunikacija nije loša, govorna komunikacija, ali dobro je kad je popraćena pisana komunikacija. Sad imamo još vremena, možda 5 minuta. Evo ovako, zamolio bih ovu grupu ljudi ovdje, pošto vas je puno jako, pa samo bi se desno, parter desno. Ima vas 2, 4, 6, 8, 10, 12, mislim da vas 16, ako sam dobro prebrao. U biti vaš zadatak je da svako od vas kaže jedan broj, znači redom od 1 do 16, s tim da ako dvoje ljudi kaže broj u isto vrijeme, krećete iz početka. I nema, ne znam, dizanje ruku, ono tipa sad ću ja reći, ili, ne znam, redom da se ide, nego probajte se gledati onak, promatrati i probajte odbrati u 16. 1, 12. Ne, red. Znači broj redom.